We think of Jeremiah as the weeping prophet, but the truth is, almost all men of God are men of tears. Halos tanan, tinuod men of God, ang mga magwawaling, ang mawali sa pulong sa Diyos, ay daghang luha. It seems to be a part of our calling. Kanapil ang paghilak nagapil sa pagtawag sa Diyos sa among kinabuhi. The truth is, men of God probably weep more than any other single group of men in the world. Ang story ko kabayan sa magwawali, kabayan sa mga pastor, murag sila naghila, labaw sa bisan kung laing grupo sa lalaki. I'm talking about men here. I understand women sometimes cry more than men. That's natural. That's not wrong. But real men of God weep. Ang tinuod lalaki, tao sa Diyos, maghilak. Pero ang bunta, ganang kumusto rin yung kabayan sa raso ng mga magwawali, maghilak. Why do men of God weep? Nagwali ko 2017, February 2016. February 2016, nagwali ko sa Christian school dito sa Michigan. Huwag na pipila ka mga tatanong lalaki niya ng eskwela na we'd say they're very, very hard. Huno silang astig kayo sila. Christian school sila, pero they act like they're really tough. You know what I'm talking about? Kahit jud. I use the word astig. They think they're astig. And one day I was preaching and I said something about men crying. Ugnay, tatanong lalaki, naglingkod na rin. 12th grade siya, right in front of me. And he said, of course English, he said, real men don't cry. Ang tinod mga lalaki, dili maghilak. I looked at him and I said, 2 words, Jesus wept. Si Jesus naghilak. Ug siya nagtubag na ko. Pero kana dili public na. That was in secret. I said no. Because the Bible says, ang tanan Jews nga nagbantay, nakakita siyang mga luha o nagsulti, oh, how he loved him. Dawat ko ang bumo niya. How did they know his love was great? Because he had tears. Real men cry because real men love. Ang lalaki nga walay gugma. Ang lalaki nga walay luha. Walay tinod gugma. Kung nakay gugma, masakit ka para sa mga tao kung maghimo sila sa buwang ng mga desisyon. Masakit ka para sa uban diha sa ilang panahon sa kasakit kung maghila ka tungod sa imong gugma. Real men aren't afraid to cry. It's a weak, cowardly man who says real men don't cry. Talawan siya, nahadlok siya nga ang laing tao hunahuna nga luya siya. But you listen to me, the greatest weakness is allowing other people's opinion to control your life.